ka Voice of the People Party menta kasngi kelapan skam ki nongelam ka VVP mau kenrau circle kabala penlong hakisnong madan usam hakan kasngi ki nongelam ka VVP ki bakan thop yo President uba Arden Miller Basaimoit General Secretary u Dr. Ricky AJ Sengkon UMLA ka Maurang Keneng uba Havingston Kharpran bat ki nongelam ka CEC habakran hakan kasngi uba Arden ulong kumbalong menta kinongelam mat kinong kersan ke VPP kila kelalong kisto pedung jiki wepat ki parti kiban syasiat bun teli ki khnam ulong susu kumbakalong menta ki we ki parti ki sedang man kerwet iki mat kho siu jiki nong kersan man pendu bor iki nongelam ke parti ula kentu iki pajba baki dai ban long ki basian om man sungai klem dapan syang nong rem haga kerteng ke jongka parti di kwa ban kentu ban kan pham ya phi baro ki nongket kam ki bla kloy ban shim ya kene ke lengkor banlong kita ki shakri jong kene ke constituency lingba ka Voice of the People Party tenganget ba philaso thu shai ki nongrim jong ka party ya ka lintiat baka party kan habanya bangai philapan kre ru ya la ka jimut ka jepakhat balada kinu kijingja kijing kendu aga jingem ga jengpi kiwan pinum kanrandien pinum eno egane ka kam shiteng lenti banganget phila sandure laga jong jumut ka jepakhat ka jongpi bagalong ka barangba haba phila kut jumut ban shim kumki nongelam jongane ka constituency namar ga jinga lenti ka jingi ka party yan hapan ya ding ba lenti ka bae namar kumbala keren di ginong elam haswa ngi gina ka party kadai namar bangi i bagadon kami ngi bangin mi syakmat ban pelong pat ya kata ka party ka bapher na giway pat ki sengsan perthei ki baki pat ba ki layo ban sakhi tinamar kata ka linti ya ka ji kan dei ban khamper na giway pat ki linti ki ba ki pat ba ki lai ban ngi kwa mahapreng jongpi kum ginong kit kam joga party Pindon, yaga mensim, juga jingeburam markeliang iwe. Bu syarut yaga mensim le try kli. Yagi kam ki pupi pitre, mre ai baga mensim, juga jinge trelang. Bu syarut yaga mensim ke basmo, pama wak hamtip, yagi weipat kitkhot. Marbaro kitkhot hi kibalai don, bantagi don hi. Lau jong senyang, laga jong dor, habang ia pentulun lang yagi kam. Kalau kebadan kami ngi bengin penskam mi gejimut keji perkhat badru ngi kwa ban kentu pi ba pen penskam ya gejimut keji perkhat namar pin habi kendu i gejing tenju om tang haga jinga lenti keji kum ginong ket kam hapo juga seng henry ki bor ki barabar namar kum bengi hi ka Voice of the People Party menta kala kala long ka sopudung haga lempung sain perthei haga baro menta ki penher yi knam shagane ka party ke jungi kinele kunno ban pundu bore ngi kinongelam daga baki krwitchwan naki mat kho si gi jungpi kenong kursan bagwan num sarong le se nang ne shakmat pin sakalalong ki baremdor o sadon gi bon hagi gi sem gi jungpi bono pio yu pile yeso bat ka Voice of the People Party POU bapilai banlong ginong kekam jaga Voice of the People Party wan bangi kani kekam kontrak an IFP kaba siklur kaba sanklur wan bangi pilai pimdan ngin penbiang IFP kita gini jing tunjuk ke bapi sama haga jing lenti pin kelalong ki beremdor ndrei pidi ban so serang la don bawan ban troa IFP banong pleng kadai sya ga jingong jo president Joko party ngala remdor tambang ngandum dia tapdor pat jadi ngandum dia tapdor ngan bat ya kata ke jilong baremdor ga jana ngandum dia tapdor pat jadi jeng skan kum ginong ket kam namar ka lingkha shrap ka bangi hapan lur ke jimot ke jibkhat kepala syailam bakla esi larben kata ke jing syailam bakla jigi pat ba ringi la raikut raidu bangin mi perthei ban pen khoi ya kata ka jimut khat ka ba syailam bakla ka larben nagi jimut ki jiberkhat ban idon ke jinget ke scam
Baga ni kalin ti ka bangiya ka bangila pensyong nong rim. Haka jing shane baga jinget jing ho blei bo im. Ngen yo ban poi so ka thong jo ka jing jo. Ban ngen dala sisa ban IT pateng ya gilong dia mandien. Ya kalawai ka pasingan. Dengan nget kini gilong ki kenten kintu. Ki jongi om ginong yalam ya pi paro. Teng ni ka por